Aga Ialehkai Serie A peringkat Cremonese Persia ke Fiorentina. Apa Faisal ke Ialehkai ke Fiorentina kalau kur ke nam job. Adin bekalala berpelim ya ke Cremonese dah saul ke way. Aga Ialehkai Indian Super League peringkat Punjab FC Persia ke FC Goa. Aga ke Ialehkai baru artli Kynhun kia khai tamar shikul. Haduh bukot ke Ialehkai. Aga Ialehkai League 1 peringkat Rennes Persia ke Lille. Kabadai ke Kynhun Ialehkai jong Giroud. Apa Faisal ke Ialehkai ke Lille kalau kur ke nam job. Adin bekalala berpelim ya ke Rennes dah arla ke way. Aga Ialehkai La Liga peringkat Rayo Vallecano Persia ke Levante. Aga Ialehkai baru artli Kynhun kia khai tamar shikul. Haduh bukot ke Ialehkai. Bari ke gol peniak khai ke Rayo Vallecano. Karya bencap aswa benkut ke Ialehkai. Kata ke menit ke kentai peu plus sau. Aga Ialehkai Premier League peringkat Brentford Persia ke Wolf. Apa Faisal ke Ialehkai baru artli Kynhun kia khai tamar argul. Haduh bukot ke Ialehkai. Aga Ialehkai MLS peringkat Vancouver kabari ke Kynhun Ialehkai Thomas Muller Persia ke Minnesota. Aga Ialehkai ke Kynhun Ialehkai Thomas Muller kalau kur ke nam job adin kalala berpelim sok ya ke Minnesota Haduh Riu lanon. Aga Ialehkai CAF Champion League quarter final first leg peringkat IS Tunis Persia ke Al Ali. Aga Ialehkai ke IS Tunis kalau kur ke nam job adin bekalala berpelim ya ke Al Ali tashikul lanon.